Radio Awesome with Awesome. We play awesome music. Vani smo. Pak smo vani, a unutra smo. Evo nas opet, a? Evo nas opet. Evo nas opet, točno u podne, plus minus koja minuta. To je u skladu sa imenom platforma R+, radi 808 minus, tu Plus smo. minus, da. Tako je, točno u podne, dan drugi naše, kaj bi to bilo ovoga? Drugi dan platforme rplus.video i suradnje sa 808. Javne karantene. I da, Na pola puta smo do javne kuće. javne karantene, terase kafića su pune. Evo, ja sam prošao sad bajkom, Da. gradom E, i da, kažeš. oko spomenika Šenoje su si lijepo ljudi donijeli kavice, pivice od doma i fino sjede kao da je normalan dan. I svi spomenici su vani, Šeno je vani, Šenoa ima masku na licu, nekoga je ukrasio. Zlatarevo klatno. Da, recimo. Pa reci nam, Keko, ovak na brzinu, kratki pregled što se desilo u zadnjih 24 sata, što se tiče platforme R+ video. Pa ništa, mi smo krenuli, respons je dobar, mediji su nas počeli pratiti, javlja se sve više ljudi za neku suradnju, što je dobro i pozivamo i ostale umjetnike, glazbenike, novinare, kogod ima potrebu nešto reći iz izolacije i svoje sobe i snimiti neki lijepi video, mi smo ovdje. Ono što smo danas ujutro digli, što je zanimljivo, pridružio nam se Đelo Hadžiselimović, koji svaki dan radi svoj neki izbor stvari koje bi trebalo gledat, pratiti i slično. Andrej Koroljev, redatelj iz Zagreba, nam je poslao jedan zanimljiv video. Reditelj iz Pule, nemojte, molim vas, nemojte tako. Isprike i tebi i Andreju. Ja nisam Puležan. Uglavnom, sjajan video je poslao koji me u jednom trenutku čak podsjetio na epizodu Grlom u jagode. Gdje se to može pogledati? Kod nas na na rplus.video, R+. o tome i pričamo. Da, mislim da je još uploadano eventualno. Je, Da, to okej. je sve gore. Biće još tokom dana nekog sadržaja i ima jedan vrlo poetski izvještaj iz praznog kafića Nika Rošija, bariste, koji se proslavio sa kavama u Ilici. Tako da pridružite nam se, gledajte nas i pratite nas i naravno javljajte nam se s eventualno svim nekim svojim materijalima, tu smo za vas. Dobro, kad smo već kod zatočenika, danas mislim da imamo jednog gosta koji nam se javlja iz svojeg bunkera, to je jedno 30 metara ispod zemlje iz olovnog... Atomski. Da, inače čovjek je stručnjak upravo za takozvane zombi apokalipse. Riječ je dakle o Predragu Ličini Peđi. Čini mi se da vidim njegovo blijedo lice na ekranu. Da. Dobar dan, dobri ljudi. Bok. Dobar dan, dakle da provjerimo veze. Čekkom, da li se čujemo i vidimo? Peđa. Čujemo se jako dobro. A i vidimo se jako dobro. Gled, dogod ima struje, interneta i vode, kao stvar nije opasna. Ali možda se virus upravo širi strujom. Možda prvo internetom. internet, a onda sve ostalo, a? Da. Evo pa reci nam prvo malo, daj nam nekakav opis, gdje si ti, što radiš? Ja sam trenutno u Dugavama, u svom stanu, Dobro. krijem se. Dobro, koji je to kat? Je li to pod zemljom ili... A ne, ovo je posljednji kat, vidite da je potkrovlje, kako ide kosi krov. Ok, kak provodiš tu izolaciju? Ko ti kuha? Izlazite li van uopće po namirnice? Izlazi žena po namirnice, nekad kuham ja, nekad ona. Ali ona preuzima na sebe sav rizik odlaska po namirnice. Da, jer sam ja mlađi, pa kao na mlađima svijet ostaje. Da. A i žene su kao statistički manje podložne virusu, ne? Da. Vi ste na sve to računali, vjerujem. Da, mi su se dobro pripremili, pošto kao imam iskustva. A ništa, ubijam vrijeme, pišem malo. Što pišeš? Pa sad sam počeo pisati scenarij u kojem se Europsko nogometno prvenstvo ipak odigrava, ali je pravilo da razmak mora biti među igračima 2 metra. I nakon prvog kola svi rezultati završavaju 0-0. I onda šta sa zelenim stolom, ili kako? Pa ne, onda ko više plati u UEFA kao prolazi dalje. Aha. I dakle, ko je pozitivan, ko ima pozitivan rezultat, on ide u karantenu. Dakle, zapravo se igra na gubljenje, ne?
Ali čekaj, ima ona varijanta sa loptama, ono, to bi bilo na tvom tragu, otprilike. Ste vidjeli taj nogomet? Nogomet s loptama? Ne, nego u loptama su igrači. A, to nisam vidio. U balonu. Da. Imaš odličan neki japanski video gdje Japanci igraju jedni protiv drugih, ali su se stavili dalekozore, ali obrnuto, da vide ono kao užasno daleko. Pa mislim, nogomet je filozofska igra, to se još sjećamo onog skeča Monty Pythona, jel tako? Kad igra, mislim, njemačka reprezentacija protiv reprezentacije filozofa, tak neka je bilo. Što je rekao Jean-Paul Sartre, u nogometu sve je komplicirano prisustvom druge momčadi. Ok, Peđa, reci ti nama ovako, pošto si ti stručnjak za zombi apokalipse, kak ti gledaš konkretno sad na ovu situaciju? Šta nam možeš ti kao stručnjak reći o tome? I možda nas općenito malo uputiti u nekakvu povijest zombija. Kao stručnjak za filmove katastrofe moram reći informacije koje nisu baš najpozitivnije. Sve ovo što se događa u zadnjih 2 mjeseca u filmu traje otprilike prve 3 minute. Dakle, ovo je tek zagrijavanje. Ovo je zagrijavanje, da. Pa da, ja moram priznati, u filmovima katastrofe... Ne, sve ide puno brže, da ne bi bilo dosadno. Da. Ali znači mi živimo sad 3. minutu, recimo. Pa otprilike između 3. i 4. minute u američkom kao žanrovskom filmu. Dobro, a u nekom ono tipa južnokorejskom? Recimo da, kao Train to Busan, ne znam, ili Host. Da, ali što ako je ovo serija? Nekakav težak evropski film, onda je on užasno dosadan, zato što je cijela ova apokalipsa se pretvorila u situaciju gdje svi puše na prozorima i kadrovi traju užasno dugo i sve je jako dosadno. Da. Sad, mislim, zavisi kako promatraš, da li kao sa žanrovskog aspekta ili sa autorskog. Ali da li smo mi sad u onoj varijanti Zatišja prije buru, prije nego što se pojave glavni negativci? Pa ne znam ja mislim da ovo zapravo neće imati veze sa žanrovskim filmom, srećom. Ili će svi žanrovi biti u njemu? Otprilike, da, ali mislim da više ima veze sa evropskim filmom, da će ovo trajati još kao do sada ova 2 mjeseca, onda će se sve lagano smiriti. I svi ćemo na more. Svi ćemo na more, da. Ne, svi ćemo ići na rijeku Zombezi. Pa to, baš sam pričao sa frendovima, ovo će biti kao 93. negdje, more je samo za nas. Samo da ne odemo na mrtvo more. Kak je to išlo? Ne može se ni na more. Nešto je tako Dalmacijom, bilo, da. zombi gore, tak neka je išlo. Ima onaj vic kao gdje zombi idu na ljetovanje, pa kao na mrtvo more. Da. Ili velim na rijeku Zombezi. Zombezi, ili u zemlju Zombiju. Zombabve, da. Zombabve. Peđa, daj malo poduči naše slušatelje, gledatelje u nekakvu, ajmo reći, povijest zombi filma, kad je to krenulo? Da li 68. sa Romerom ili smo već imali prije nekakvih? Imali 30. kraj Walk with the Zombie, ali to je sve bilo više manje teška alternativa do pojave Romera i Noći živih mrtvaca, koji je postao apsolutni hit. Film je snimljen sa $18, a zaradio je, ne znam sad na pamet koliko, kao snimljen je u par dana samo. Dakle, $18, dakle, Vrdoljak, koliki je imao budžet za generala, mogao je snimiti jedno 100 filmova. Sapunicu. Kaj ti veliš, da. Filmsku sapunicu od jedno 100 nastavaka. Bez greške, možda da. I 500. Dobro, i kako objašnjavaš taj fenomen, dakle, općenito, ajmo reći, zombi kulture ili zombi subkulture u kontekstu filma, literature i tako dalje? Da li je to, dakle, sve na neki način rezultat, ajmo reći, tog Romerovog prvenca? Jednostavno zanima nas ta fenomenologija. Da, nakon što je Romero snimio film, onda je imao još par nastavaka, najpoznatiji je bio Zora živih mrtvaca, 70 i neke. Međutim, tu i tamo su se kao snimali zombi filmove, ali u principu sve je počelo od kad se pojavila prva sezona Walking Deada, kad je... Kada je to bilo? Walking Dead prva sezona? Ja mislim da je bila 2010. Pa to je relativno friško, da. Dakle, mislim da je inkubacija trajala od 68. do 2000. cirka. Otprilike, da. I onda je to, da, evo, baš gledam, 2010. Zapravo to je prije 10 godina. Kao da je bilo jučer. Da, zapravo u zadnjih 10 godina su zombi filmovi doživjeli kao... renesansu. Zlatno doba, odnosno renesansu, da. Svašta se tu nasnimalo. Meni su kao najdraže ove debilne zombi komedije.
Kao na primjer da preporučujem nam, dakle ljudi su sad u izolaciji, samoizolaciji, u karantenama, imaš nekakav kratki... Ja imam jedan naslov koji moj Da, klinac da. otkidao, film se zove Naci zombi. Ne, Ne, to ti je Dead Snow. To ti je, radi se o naci zombijima i to je, klinac otkida s pravom na to, jer to je najbolja zombi komedija. stvarno? Da, skupina mladih Norvežana odlazi na sjever Norveške na skijanje, ali tu se bude zombi nacisti iz Drugog svjetskog rata. To je to, da. To je To ti je apsolutno remek djelo, postoji drugi dio koji je nešto... Gdje se to može skinuti, pogledati? To je možda Netflix Ja vjerujem da ti ponuda to ili- imaš čak na YouTube-u. Da, Čini da, mi se aha. da taj... Ja isto mislim da to je već kao star film, kao skoro mislim kao 7-8 godina. Ok, daj nam onak top 3 nekakve preporuke za zombi filmove, literaturu ili možda čak za kompjuterske igre. Dakle, imamo i dosta... Sam baš vičan igrama. Dobro, ajde, onda idemo... Društvenim. Držimo se tvojeg teritorija, dakle, film. Dobro. Znači Dead Snow. Onda ima fenomenalan japanski film koji je 2017. snimljen, zove se One Cut of the Dead. Radi se o filmskoj ekipi koja snima film o zombijima, ali ih zapravo napadnu zombiji. Višeslojno remek djelo, koje je isto Japansko. za ništa novaca. Dobro, to je broj 2 i broj 3. I prošlogodišnji Little Monsters, to je australski film. Isto zombi komedija. To su ovako 3 preporuke. Evo, dakle, dragi slušatelji i gledatelji, pišite, pamtite, pa malo prosurfajte, uvjeren sam da ćete naći A to su negdje, još da. neke preporuke kojima se mi bavimo trenutno da bi ljudi imali Tako je. šta radi doma, da se ne potuku međusobno. Možda nekog ponuka da u samoizolaciji mobitelom snimi nekakav intimnu monodramu o zombi. Pa ja sve čekam neke kratke video minijature raznih redatelja. Sve čekam da to krene, a... Poslaću vam ja, snimio sam se neki dan kao imitirao sam onu scenu iz Ratnika Podzemlja Warriors Come Out to Play, ali sam umjesto boca imao 3 role papira. Viš, to je zanimljiva fenomenologija sa tim Čekamo tvoje papirom. uratke iz kućnog kako bi to rekli, nije pritvor, nego šta je to? Morao bi se vratiti, preporučio bi i 3 serije koje nisu... Dapače. A zombi su serije. Prvo se zove Dead Set, britanska serija. Radi se o stanovnicima Big Brother kuće koji se jednog dana probude u kući i skuže da nema više Big Brothera i niko ne komunicira s njima. Zašto? Zato što je u Londonu izbila zombi epidemija. I zombi idu sad provaljivati u Big Brother kuću. To je mini serija britanska od 6 epizoda. Ali vidiš, ako smijemo letiti kako neki put ta stvarnost na neki način nadilazi fikciju. Mislim da sam negdje dan pročitao nekakav kratku vijest, ubi me, u Njemačkoj ili negdje isto nekakav Big Brother, ne? I nisu im uopće javili. Dakle, tek su im ovih dana javili Da je završio. o korona pandemiji, nisu imali pojma, ne? Dakle, to je čak možda negdje na tragu, Peđa, ti ćeš se sjećati filma od Nevija Marasovića. To je isto ta priča, dakle, dolazi do 3. svjetskog rata, a ekipa u Big Brother kući nije informirana, ne? Baš ne, da. To ti je to, imaš taj Dead Set, tu ti je to isto na tu foru napravljeno. Ok, kad možemo od tebe očekivati neki uradak? Šta? Kad od tebe možemo očekivati nekakav ovakav ad hoc kućni uredak pa da ga uploadamo na našu platformu? Vrlo skoro. Vrlo skoro, ok. Prvo ti moramo uplatiti honorar, jel da? Ne, u sljedeće 24 sata sigurno. Ajde, super. Veselimo se tome. Jednom zombi minijatura. Držimo te za riječ, da. Može. Da viš, imao sam ja svojedobno neku ideju, ali si me pretekao sa zombi filmom. Moja ideja je bila hrvatski zombi. Bila je neka ideja zapravo da se budi bojna zombija u čavoglavima, ne? Sviđa mi se. Kujiš, jer mi tu odlično lega ovaj stih, ne? Nećete u čavoglave dok smo mrtvi mi. Da, dok smo mrtvi mi. Tako da možda možemo ovako online odmah i složiti scenarij, pa za 7 dana to apliciramo na Havci i stvar je riješena, ne? Šta bi možda mogli? Mogli bi je postaviti kao dramu u kazalište. Koju? Ovu Čavoglavu? Čavoglavu.
Evo ovdje se već rađaju unosne... U kazališnoj predstavi se napravi film. Ali znaš kaj, da se malo vratim na tvoj film, ja sam donedavno mislio da si ti full o naciju, jer Crnogorci su bili ti koji su bili imuni na ovo, ali eto, onda me... To su bi se svi javljali, kako si sve si fulo. Da, full si naciju. Da, kao ipak, kao dvoje zaraženih u Crnoj Gori, to se sad već popelo na 13. Da, uglavnom izvuklo te. Aha, na to ti referiraš, nisam... Slovenci su i dalje nedostižni. Ko je nedostižan? Slovenci su nedostižni, da. Oni su uvijek bili ispred svih. Točno, oni su uvijek vodili. Pa da, možda će se sad na neki način ovdje u našoj regiji, ili kako se to veli regionu, razviti jedno spontano natjecanje, ne? Dakle, ko će imati više zaraženih, ne? Ko trenutno vodi po tvojim skorovima? Koliko znam, ti si nogometni fan, ko vodi? Slovenci vode. Ok, onda? Slovenci vode. Hrvatska i Srbija mrtva trka. Baš je mrtva trka, da. To je ono gol na gol, kužiš. Da, ono, baš ko da gledam basket. Da. 102-97. Da, i onda ono napad, točno, da. Onda ko slijedi? Bosna? Šta? Onda nakon, dakle, prva je Slovenija, Hrvatska i Srbija dijele drugo mjesto, ko je onda tu treći? Bosna? Ne, četvrta je Bosna. Ok. Malo ispod je Makedonija. Koja Makedonija? Makedonija stiže. Sjeverna ili južna? Sjeverna. Sjeverna Makedonija, ne? Sjeverna Makedonija i Crnogorci su posljednji sa 13 bodova samo. Oni su se kasno probudili. Da. A kak stoje bivše... To su nešto kao u jakoj skupini, kao Luksemburg, Liechtenstein ili San Marino. To je ona 6. skupina koju pobereš i ono znaš da ćeš pobijediti. Da. To su oni sigurni bodovi. A kak stoje bivše autonomne pokrajine Kosovo i Vojvodina? Vojvodina je još uvijek u sastavu Srbije. Njima je sve ravno, da. Tako da se računa njima to, Oni igraju za Srbiju. Zato si mi rekao bivše autonomne pokrajine. Ja mislim da je Kosovo nešto tipa oko 18. Znaš kaj, ja mislim da se na Kosovu uopće ni ne zna, ali... Ja mislim da su te bivše autonomne pokrajine, da su sada to autoimune pokrajine, pa da zbog toga kod njih... Da, ili nogometnim rječnikom čekamo da proigraju. Dakle, šta će biti u Bosni između dva entiteta? To nisam izračunao jedino. Da, to je ono, ali gle, oni su ipak kao repka igraju zajedno, tako da u principu ne moramo ih razdvajati, ne? Da, pri čemu svi Hrvati i svi Srbi navijaju uvijek protiv zemlje u kojoj... Da. Odnosno, i igraju za srpsku i hrvatsku repku. Tako je, da. Više smo možda načeli neku dobru temu. Kak ti komentiraš, dakle sad imamo i ono ne brojne, nego bezbrojne teorije zavjere oko ove... Najbolja mi je da su zapravo radikalni muslimani ubacili virus, debili kršćani potrošili sve svjetske rezerve toaletnog papira kako bi onda prešli na islam. Da. Za to nisam čuo, da. Ta je odlična. Da, A možda to je nekakva urota zapravo protiv nogometaša. Pandemija je smoke screen, jer pogledaj, dakle, kolike su kompletne te nogometne lige su obustavljene, europsko prvenstvo je obustavljeno. Ja mislim da je to zapravo zavjera protiv nogometaša i manekenki. Moguće da je nekom prekipilo jer zarađuju abnormalnu količinu novaca. Da. Znaš, i kao to je neka vrsta osvete. Kao vidiš, da. Teorije zavjere, samo bi preporučio da se posluša naš admiral Davor Domazet Loša. Pa taj mi je omiljeni, ne? Kad po njemu... To je to. Po njemu kad treći svjetski rat izbija u Rijeci, tipa 2023, on je dao točan datum, ne? Pa to je ovaj uvod, vjerojatno. On sad trlja ruke i govori, vidiš kako sam bio Da, ali po njemu treći svjetski rat, dakle, izbija u Rijeci, ali povod je voda. Moguće, Ovdje voda, vidiš. Da, znaš, nešto nestašica vode, znaš, bla, Hrvatska leži na vodi, prebogati smo podzemnim vodama, izvorima i tako dalje. Možda možeš povezati sa ovom gomilom toaletnog papira koji je trenutno po kućama, pa kad se to sve zaštopa, pa ovo, pa ono, nemam sve pojma. Se poklapa. Da, sve ne u nekoj... To bi rekao, Lošo, sve je to plan britanske okultne oligarhije. Okultne oligarhije. I naravno, tu su i ovi ljudi gmazovi, David Icke i tako dalje. Da, ovi u 4. dimenziji ispod Kavkaza koji žive. Da. I zapravo ja mislim, dakle, definitivno da tu nekakvu bitnu ulogu igra WC papir. Pa da li je to zbog... Misliš da će se to ispostaviti kao ključni moment? Zašto bi ljudi baš toliko navalili baš na WC papir? To je meni nepoznato od početka, ali nisam uspio dokučiti razlog. Mislim da su čak neke engleske novine štampale, kužiš,
zadnje 3 stranice Da, su kao neoštampane WC da se može iskoristiti. Ne? Da, A i to možda kao to jednostavno... Ali čekaj, Da. vidio sam kad smo već kod nogometa, vidio sam danas na internetu natjecanje Messi, Veldin Karić u tehniciranju sa rolom papira. Da. Čekaj, Veldin Kari. Veldin Karić i Messi. Messi je snimio video, a onda se sjetio i legenda Veldin da bi mogao on pokazati Messi u kojoj ga faca. I onda je Veldin uzeo stvar u svoje ruke. Tako je, Veldin je uzeo stvari, kao mnogo puta da u povijesti. Ne, ja imam tu jednu teoriju zavere oko Mesija, ne, dakle, Lionel Messi, on se zapravo zove Lionel Mesić, on je vanbračni sin Stjepana Mesića. Kaj i? I Imelda Marcos. Imelda Marcos, tako je, da. Vidiš, Peđa, imamo nekoliko kazališnih predstava i filmova. Do kraja današnjeg razgovora mi smo bogati ljudi. Pa ne, samo treba baciti to na papir i krenut lagano. Lagano baciti na klozet papir i krenut lagano. Ja si tako mislio prebaciti u kazalište, jer ako će nekom biti nakon ove apokalipse nepotrebni, to su filmski radnici. Idem u kazalište. Filmski neradnici. Da. Kako bilo izgleda da guzica glavu čuva. Uvijek je tako bilo, da. Dobro. Čekaj, spomenuo bi još jednu seriju. Dapače, pucaj. Isto je britanska, ima 2 sezone, zove se In the Flash. Teška je to drama o životu izliječenih zombija. I njihovom povratku u društvo. Jako zanimljivo, to mi je preporuka isto. A čekaj, kako se liječe zombiji? Pa imaš ko ono klub liječenih alkoholičara. Doći kažeš, mene zanima kako, je to ja neka sam grupna Zoran Kekić, terapija? ja sam zombi, da, dakle, tako to kreće. Da, grupna I onda ide terapija. ono pitanje, any sexual U problems? sobi ja su alkoholičari, u sobi B su zombi, ne? Da, jel tako, Peđo? Znači nisu neke teške droge u igri, nego samo razgovor, samo lake. psihologija. I još uvijek nema zjenice i užasno je blijed. I prije svakog izlaska u grad on se šminka i stavlja si leće, razumiješ, da mu se vide zjenice, ali ga društvo ne prihvaća baš najbolje. Da. Zajebano, ups. Da, još se radnja odvija u nekom britanskom selu, odnosno negdje u centru Engleske, Midsummeru. White trash, otprilike, s takvih ljudi. U Midsummeru ne može, tamo su svi mrtvi. Tamo su svi mrtvi, da. Dobro, imaš još kakvu preporuku? Imam sigurno seriju glazbenu. koja se zove Kingdom. Dobro. Isto je zombi serija u 16. stoljeću. To nije ono hrvatski kraljevi. To nije ta se. Ne, ovo su korejski kraljevi. Ok, kakva je to serija? To je nekako kao plemensko previranje u Koreji u 16. stoljeću. Žele smaknuti kralja, a uz to se događa zombi epidemija. Vrlo interesantno. Ok, pa sad zbilja imamo kujiške za poručiti, pogledat. Mogu ljudi provesti jedan zombi dan, koliko imaju sadržaja za pogledat. Nadam se da... Ima toga stvarno, kažem, u zadnjih 10 godina je nasnimljeno, imaš austrijski Lederhosen zombis, kao. To zvuči opako. Čekaj, to po onom, kak se zove onaj ledeni čovjek što su ga pronašli, Ozi, tak nešto, ne? Da. To je na tom temelju ili je to neke drugo? Ne, ovo je baš trash budalaština. Kao, domaće stanovništvo oboljeva od, pretvaraju se u zombije i napadaju jadni turiste. Pa to je super, točno si to mogu vizualizirati, zombije u lederhozama koji odlaju, da? Da. I odlajući napadaju. Imaš i indijski film Go, Goa, Gone, koji se zbiva na Goji, gdje kad ljudi za vrijeme trans partija. Kušaju neku najnoviju drogu, a posljedice su grozne, pretvaraš se u zombija. Kao indijski zombi slonovi. Da. Da, indijski zombi film, čak i to postoji. I kak ih onda ubijaju, kužiš, bušim A ništa, uvijek je klasika, samo metak u glavu. Da, to sam htio reći, metak u glavu moraš pogoditi onu točku koju obično Indijci imaju između očiju. Treće oko. Da. Ok, Peđa, reci. Koji vic? Onaj vic. Ma kad tip na onoj grebalici osvoji put u Indiju, ne i dođe u Indiju prvoj ženi sa struže točku i dobije golfa. To je vic iz 80-ih. Da, definitivno mora da je iz 80-ih. Danas nekak ne bi prošel u ovo eri političke korektnosti. Da.
Ok, Peđa, nećemo te više kak bi se reklo, inkomodirati u tvojoj samoizolaciji. Imaš još možda eventualno kakvu preporuku što se tiče samoizolacije? Pa ništa, filmovi, serije, knjige, stripovi. A žene nek idu na plac. Muzika. Muzika, samo slušam live albume. Da se osjećam življe. Da. Da te digne svako jutro. Pa to da, kao Da. na koncertu sam i to. To sam se sad slučajno sjetio digresija. Mislim da ste u nekom intervjuu pitali Ivicu Propadalo kao koja ti je najbolja plejka od Led Zeppelina. Pa veli on, pa Greatest Hits. Veli, od svih izvođača najbolje su mi ploče Greatest Hits. Da. Još Cepelini nemaju nazive albuma, nego samo brojeve, jel tako? Prvi, drugi, treći, četvrti. Da. Koji Peter Gabriel. Da. Dobro, Peđa, dakle, dogovorili smo biznis. Možemo poslušati kompletnog Frank Zappu. Tako je, Joyce Garage. Back in Joyce Garage. Yeah. Puno ti hvala, evo, očekujemo dakle tvoj prvi video uradak i ostajemo, kak bi se to reklo, na liniji, odnosno na vezi. Tako je, zombijajmo dalje. Naročito u ovoj situaciji ne možeš ništa bez veze. Ne možeš. Puno hvala, pozdrav. Hvala, Peđa. Pozdrav ljudi. Da. Čujemo se i čekamo tvoj video onda. Kao ozebli sunce. Sutra do 12 stoji na vašem stolu. Ne moraš si Hajnu. davat rokove, ali Dobro. znaš, onda kad si daš rokove, onda je tu neka presija. Zašto bi se sad stresirao u samoizolaciji? Mogu pit pilseve onda. Da, ima razloga konačno. Uglavnom, ako ne do podne, onda do ponoći. Može. Prije nego što se Keko pretvori u bundevu, tak to ide kod njega. Da. Može. A onda Sve su se dogovorili. o zombiju ćemo još pričati. Mislim, kad njega, ništa, Peđa, hvala ti. Čujemo se I vidimo i se. vidimo se u tom videu, ne? Na našoj platformici. Arrivederci. Ćao ragazzi, ćao. Ćao. Eto ga, Hvala, Piro, bilo je poučno. poučno je Jesi bilo. zapisivao sve ove A filmove ne, i serije? iznenadilo me da moj klinac gleda taj film koji je to ispao kao wow, treba ga preporučiti. Čekaj, koji je to od ovih... Zaboravi, ovaj gdje naci zombi napadaju naci zombi. švedske turiste ili tako nešto. švedske kak se to zove? Ja sam to Love doživio Laufer. kao bože koji treš mi gleda sin, ali sad sam ponosan. Sad si shvatio, da. Da, u biti sam glup. Bio. Ok, to bi bilo i manje više to za danas. Možemo najaviti naše sljedeće druženje u ponedjeljak. Kao i uvijek, točno u podne plus minus. Točno u podne, da. Morat ćemo nabaviti ove ručne pješčane satove. Kako bi mogli biti točni. Jer ovi digitalni satovi, to je problem što će se dalje zbivati s time. Back to the basics, bomo rekli. Da, a sad back to the music. Back to the music.